Goran Đokić, 37 godina, počinio je samoubistvo, a njegovo telo nađeno je u kolima ispred jedne zgrade, a pored njega je nađeno oproštajno pismo. Nezapamćeni zločin koji se dogodio početkom januara na Bežanijskoj kosi kada su rođene sestre Jelisaveta Đ, 76 godina i Gordana Đ, 78 godina, nađene ubijene u stanu, sinoć je konačno rasvetljen. Njihov ubica, Goran Đokić, 37 godina, počinio je samoubistvo. Njegovo telo nađeno je u kolima marke Fiat ispred jedne zgrade, a pored njega je nađeno oproštajno pismo. Goran je bio u vezi sa Jelisavetom, čiji je muž preminuo u domu za stare u kojem je radio, nakon čega je on počeo da se viđa sa njom, a ona je počela da nosi perike, prenosi Telegraf. Jelisaveta je počela da se viđa sa 40 godina mlađim Goranom, koji je radio u domu za stare u kojem je njen muž boravio i preminuo. To ih je izbližilo, a on je tako i znao da njih dve imaju pare. Ona se od kada je uplovila u vezu sa njim potpuno promenila. Čak je počela da nosi periki, da se više sređuje. Komšije su sve to primetile, a počeli su da viđaju i mlađeg muškarca koji je sve češće dolazio u njihov stan. Rekli su za medije. Goran Đokić je nezvanično pucao sebi u glavu, a pored njegovog tela je nađeno oproštajno pismo. On je ostavio oproštajno pismo svojoj supruzi sa kojom nije bio u dobrim odnosima u poslednje vreme. Pismo je kod policije, a u njemu je između ostalog napisao "Čuvaj mi decu", rekao nam je sagovornik iz istrage ovog slučaja. Podsjetimo, policija u Beogradu i Više javno tužilaštvo u Beogradu rasvetlili su teško ubistvo na Bežanijskoj kosi i kao izvršioca ovog zločina identifikovali Gorana Đokića, 37 godina, koji je pre 2 dana izvršio samoubistvo ispred jedne zgrade na Bežanijskoj kosi. Kako se sumnja, on je sredinom januara ove godine u stanu u ulici Marka Pola oštrim predmetom usmrtio Jelisavetu, a udarcima u glavu njenu rođenu sestru Gordanu, 78 godina. Kako se sumnja, on je nakon izvršenog krivičnog dela sa sobom odneo mobilni telefon i platnu karticu oštećenih, sa koje je podigao $1.000.000. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.